Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Education Cell ka Nyau Trap Youth Council kalalej bani kendu yau Commissioner and Secretary ke Education Department u Vijay Kumar Mantri o IAS halor ka jeng kendu jing ki khna thap kam ya ka kam lecture hapo Shillong Engineering College ka Meghalaya Education Recruitment Board ha ka arphulai trik urisau kalapun bana badan laitli ki post lecture balad hapo Shillong Engineering College Kawakantup Yakakam Lecturer in Electronical Engineering, Assistant Professor in Civil Engineering, but Assistant Professor Electrical in Engineering. Laong uba en lang sawian. Habagran chikinong thok kubor uba en lang layathu uba kibabun kikna kibala pendep yaka combined subject. Kim yolat satya ban apply yaka tika kam balad. Namar baka system kam pediang yaka application ka jongki. Uba en lang loong bahalor kani kaseng kaladawa ya ka department bakan aila diki bakin yo ban thep ha kani ka kam ula pinte bahalor kani na kalyang Vijay Kumar Mantri ula kular wa unshim kya bat lapenjalan ya ka tarik bakhadu banbu ya ki application hadu ka khadwai tarik uno pra arajar apusan nakalyang jongka HUC Education Cell CEC mtaka sni jamiat ngeliyo banyak kendu bat Secretary Commissioner jungka Trans Education Sir Vijay Mantri mah habidai bat ka post advertisement ka bayadai bat ketika Shillong Engineering College habidai dan limba kenika advertisement men apply direct Oktober arja pusan ka ba nakalian jungka Meghalaya Education Recruitment Board ka advertise ki post jung ki lecturer hang te apo ka Engineering College ka dan lightly ki kini ki post berkuntub ka lecturer ka Electrical Engineering ke Assistant Professor in Civil Engineering but Assistant Professor in Electrical Engineering. Ndrai hang ni pat ka kadau pat ka isu ka bagi wan bakindu kalong ba kidan ki kena ki bala phone yangi ki candidate ki badai ki bapuli hakalan jo ka combined subject kata ka electronics but electrical. Ndrai haba ki persang ban apply hakani ka post mo lemba ka online nakalyang jong ka system kam simla accept ka reject da ka ba ong ba nomor ba hanira tho satang di electrical da ka ta ka concern ka jingi riyo penyekran ban panjing pensai nomor ba liyo ban pensai sa secretary jong ka education ba ki dan ki khna mo ki balong combined subject kata i ka electrical bat ka electronics ko mi kini ki candidate mo de ban sha ban kin apply ban de ban sha ro ban kin tap te nakalyang jong ka department kalau ong ba kelas dit kali RPU trek ini dokumen bah kani kejungi keduk kejungi nak liang secretary jo kedapatan education mah da ai ka assurance singi ba ki kena ki badan ni ka combined subject ki bapuli ha ki recognize university mah ba le ka combined subject ha ka electronics but ha ka electrical kila but kinong eligible ban apply ya kani ka post lecturer ha kai ha po ka Shillong Engineering College but ang score ban pa ba ya ka last date jinsha kilabu RPU trek namta kanika namta kini kilai teliki post balai hang tei hendrai hadin ka jing keren bad jing tuklar jo kasang nakalian jo ka nakalian jo ka education department kalau kular ini bahkan extend ya ka tarik hadu khalwe tarik merka ki kena let's say kinang yo opor sa artayo ban apply kini ki kambat itu ki kena mo ki badan ni kata ka combined subject electronics electrical ban semi kanika kabu bakin apply thamai nomor ba hadin kini ka jing keren nakalian ka department kelai ka assurance ba ki kena kilo eligible dia bayan nama cikgu saya pada bah nak kata kita kena jamla pasal apply ya kata kena seperti kan jinsha nak kalian ka department mo nak kalian lesin nak kalian ki officer kim sim latib badan kum kata ka subject combined subject mo rai ki kena ki ong kum mangalong baki dan ki kena ki boleh approach ni ki liyor bani keren baki HOD mo hakai hapo ka Shillong Engineering College rai makiru kila jubab ba jinsha namar ka subject kadai kaju ka syllabus kadai kaju kamta kamdan kanu ka jing e mo ban sha iki namar ba makiru kilong eligible tadei tang tai daw boleh sigi ki officer ki mission tip ba mo ya ka ek ba long lene ka ek ba ja kan ka course mo tadei halor tak nang ba nakalian ka department commission tip rem taksi din bangi jing kdu jong kasang kilai ka jing pensai bat kilai ru ka jing kular ba ke nadu ka mentaksi bat hadu ka khadwi tarik ka kelas det ki khna ki bernya ka combined subject ha ka electrical bat ke electronics kila ban apply ek ni ki post
Itu pula semua pada tak ada ke kini di bulan ke apa ke kena makin kami banyak bahasa makin pelak kanu ke advertisement dah sih kani alam kalak banau lu hadin aku kami jenak nong nak Oh, nya kalian jo kasang gila yo ban ya keren ro but sekretari jo katan education gilong ba kum kini ki jingja kum de shu banja maraba long na kalian ka department ro ka de ban pinshai shakitu ki officer ki bakham dan ha ka level ka bakham sapo marba bon sing officer ji kim te ba rei namar lada ka jalong kum ni na ka por hoy kum hakani ka benta ka bamta ki khna ki bai thu yangi kum ki nongilam chi si ki wan man approach mo le si ka long pat ka jumutai ki sumut pat la da ki ki post mo ki ba ki khna ki mi thu inu lani ki nur man approach inu ki la su ngap no katai ka de ka junduk nang ka bakrau kam tam ki khna semla khasi jungi ma ki bala pendep ki jingpili beper tengi la kentu yo ya ka penat education ban nang ni khmat kum gini ki jingja ki de su banja bat ki de ban da penshai thik pathek bat ban petru ki kenduan haba ki advertise kini ki post apa ki department sokar lemba penat education ni menteri te kajian kedua jungi kedai halor kementar bagi kena ki kini ki bayok scholarship ki kli sang ini kasang nak kapor ba aduk ni naduk ni senam beladap bat mentar hadin ba kila fun sangi kena ki mang nang yok tang kemba kafas installment te handang kli mangi mentar ulah tu ngi ba ulah deploy habar ki kena deploy 40% bat deka ya ka berapa persen ke barangsa dan supply nusian menta swab Christmas. Dia kata nak lengi kau mungkin kena ba su phone singi nak por ke bade scholarship. Hak jing keduk jungi ulah kular ba hapo jongka swab ke Christmas dan supply no scholarship. Bar hak bade berkena ka CM scholarship ru long ba ya ketu ka namta ketu scholarship ru hapo ka khatsan trik jong bulan Desember selap ban plan no ya baru kau. terkumbakan nama ni kena bayar ni scholarship Am kembalok mentang mudba barok kena kelayo lut. Tang ba kiyo tang 40%. Hari ke 40% pre sa plan no hapo jong haswa jong Christmas. Kat kum jong ju menteri belum na. Am kat kum jong ju tu yak tu 40% sa plan no lut be barok ta haswa jong Christmas.